खुलुमबाय स्टोरी दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पदबतजरा पाग्लिजरा पार्ट 1 आरो पार्ट 2 नि दे थागिबि रायजो राजाफोरनि जे हा बे हा जेंना सोमजिखांनायखौ लानानै आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बिबुंथि होदों बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाखिनि पाग्लिजरायाव जे सोमजिनाय जे जाथाय बे जाथायाव गुबुन सुबुंनि बा थामथि सुबुंनि बे समाव दोहौ दङ आरो बिथांमोननि जे थुनज्लायनाय आरो बिथांमोननि जे थुलुंगा होनाय बे थुलुंगा होनायावनो बे दावराव दावसिया जाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो फैबाय थानाय समाव आङो बिथांमोनखौ खुला खुलि बाथ्राखौ सोर बे थुलुंगाखौ होदों अपेन बाथ्राखौ बुंगोन होननानै बुंथिदों उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा सिगांनि जारिमिनखौ आसामाव बेफोरबायदि जाय जारिमिन जादों बे जारिमिनाव सासे सुबुङा अर लगायनानै जे गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन नाथाय जोबथियाव जेबो मोनसे मोजां फिथाइ थाहैयाखै आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथाङा बुंथिदों जे सोरनिबा थुनज्लायनायाव बा सोरनिबा जे बिथोनाव जे हाबा मावनांगौ बे नङा मानोना बे मोनसे कम्पेनिनि गेजेरजों गोबां मोनसे लाइमोनफोरा थुलुंगा मोनगोन गोबां सुबुंफोरानो बेवहाय फसंथान मोननो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट 10,000 মান মানুহৰ সংস্থাপনৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে ডাইৰেক্ট চাকৰি হয়তো বা 2,000-3,000 মানুহে পাই যাব बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बेनि गेजेरजों बा बेफोरबायदि कम्पेनिफोरखौ जे बे ओनसोलाव लाबोनो हानाया जोबोदनो थुलुंगाथाव बाथ्रा आरो जुदि पदबतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बा पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 नि थागिबिफोरा बेखौ जुदि हेंथा होबाय थायोब्ला बिटिआरनि गुबुन जिल्लाफोराव लांगोन नाथाय गुबुन जिल्लाफोरा बेखौ बाजानाय थानाय नङा बा गुबुन जिल्लाफोराव बेफोरबायदि होबथानाय थानाय नङा मानोना बे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा थोंजों एबा खेंसालियै बेवहाय खामानि मोननायनि गोबां खाबु दङ आरो बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो बेवहाय खामानि मोननायनि मोनसे बिदिन्थि बा थामहिनबा बे समाव लाइमोनफोरा मोननो थांगासिनो दं आरो मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बिथाङा बिदिन्थि होदों जे बे समाव सालाकाटिनि जे एनटिपिसि बेखौबो सिगांनि समाव गोबां बेफोरबायदिनो सोंखारिदोंमोन आरो बेखौ जानाङा होनानै बाधा खालामदोंमोन नाथाय दा बेयो जोबोदनो मोनसे मोजां थासारियाव दं आरो गोबां सुबुंफोरानो बेवहाय खामानि मावनानै दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा চাওক আমি কাৰোবাৰ মাটি জবৰদস্তিকৈ আমি লৈ পেলাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি নকৰোঁ তেওঁলোকক বুজাব চেষ্টা কৰি আছোঁ দুটা গাঁৱৰ কথা এইটো ইয়াতে ৰাজনৈতিক কালাৰ দি আছে কিছুমান ৰাজনৈতিক পিছপিনৰ পৰা উচতনি দি এটা ডাঙৰ ঘটনা কৰিব গৈ আছে অসমত এনেকৈ কোনোবা মাটিৰ ইছ্যু লৈ পেলাই আত্মজা দিছিলে কোনোবা এজনে কেইবা বছৰ আগত কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ উচতনিত কিন্তু এইটো কি হ'ল শেষত গৈ পেলাই কোনো ফলাফল নহ'ল চৰকাৰেও মানুহৰ বিৰুদ্ধে চিন্তা নকৰে নহয় তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কি আদানীয়ে 30,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰিব ইয়াত আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি অবিহনে না সংস্থাপন হয় না বিনিয়োগ অবিহনে কোনো উন্নতিও নহয় তো আজিৰ দিনত অসমত কোন ঠাইত এনেকুৱা আছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ'লে নালাগে বুলি কোৱা আজি যদি পৰ্বতজোৰা নালাগে যিকোনো জিলাত লৈ যাব ময়ো ভাবি আছোঁ পৰ্বতজোৰাত যদি একেবাৰে নালাগে বুলি কৈ দিয়ে BTCৰে অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টত আনিম তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদো নহ'ব কিন্তু কথাটো হৈছে কি এইটো কৰিবলৈ গৈ হুদুৰ প্ৰচাৰী এটা লাভালাভ পৰ্বতজোৰা অঞ্চল আৰু BTC অঞ্চলত হ'ব গৈ আছে ইয়াত ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট 10,000 মান মানুহৰ সংস্থাপনৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে ডাইৰেক্ট চাকৰি হয়তো বা 2,000-3,000 মানুহে পাই যাব আৰু তাৰ লগত তাৰ ওপৰত এটা বিজনেছ চলিব মাটিটো আমি নিদিওঁ আদানীক APDCL প্ৰথম BTCৰ পৰা ল'ব আৰু APDCLে এইটো লিজত আদানীক মানে তাত বিনিয়োগ কৰিবলৈ দিব 35 বছৰৰ লিজ তাৰপিছত গুচি যাব আৰু মানুহে কি ক'ব যেতিয়া আদানীয়ে 35 বছৰৰ পিছত ইয়াত গুচি যাব খুজিব তেতিয়া কি ক'ব যে নহয় আদানী কিয় যাব লাগে ৰাখিব লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰাখিব লাগে গোটেই বস্তু আলোচনা চলি আছে আৰু ইয়াত ৰাজনৈতিক এটা খেল চলি আছে আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ কোন ৰাজনৈতিক দলে প্ৰেৰণা জগাই আছে এই 2 এদিনত মানে আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিম আৰু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত মানে এইবিলাক খেল খেলি আছে আৰু কিছুমানৰ উদ্দেশ্য কি প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত হ'ব নালাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ দিনত হ'ব লাগে সেইটোৱেইটো উদ্দেশ্য মই নাম নল'ম কিন্তু 2 দিনমান পিছত নাম লৈ ল'ম খোলাখুলিকৈ মই কাৰো নাম লোৱা নাই